Mwijoro ryo kuri uyu munsi nibwo M23 yafatanye n'ingabo za Wazalendo mu gace ka Warikare. Ibi rero bikaba byabaye nyuma yaho umutwe wa M23 wari urimo uratabara abaturage bari kwicwa na Wazalendo. Izi ngabo za Wazalendo zikaba zateye abaturage ahagana mu saa sita z'ijoro nkuko namaze kubikubwira hari ninjoro, maze batangira kwica abaturage babasaba ngo babahe ibyo bari bafite, dore yuko bari bamaze igihe badasahura, bari bamaze igihe batambura umuturage barya ibyo bihahiye. Rero niko M23 yahise imenya amakuru maze iragoboka itangira kurwana nabo. Barwanye imirwano maze amasaha agera kuri 5 yose barimo baricana, ariko M23 yabashije gutsinda urugamba. Hasigaye ingabo ngerere za Wazalendo, abo nibo birutse, abandi bose babishe, abandi bafatwa miri. Rero ibi bikaba bibaye nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisabye M23 kugira ngo ibe yatanga gahenge, kugira ngo inasubira inyuma ho gatonya irekure uduce, bitewe nuko ingabo za Amerika zari zavuze yuko zizahita ziza gutera maze zigafata uduce zikanirukana M23. Rero ngibi bikaba M23 yarabikoze kugira ngo yereke Amerika yuko ifite yahaye abaturage agahenge ndetse imirwano isa nk'iyagabanyije ubukana. Rero nabona abaturage bafite amahoro bavuga ati bundi turajya gutabara iki. Rero ibi ngibi M23 yabikoze n'ubundi irimo iratesha imitwe yose iri gushaka kwica abaturage, bitewe nuko babizi neza yuko niharamuka hagomeje kugenda haba imidogero naho M23 yari isanzwe ifite, biri bitume Amerika n'ubundi izabyivangamo. Rero icyo bashaka bo ni ukugira ngo bubahirize agahenge, dore yuko n'abayobozi ba Leta ya Kongo bari bagerageje bagiye babivuga. Nuza guverineri yari yarabivuze wo mu gace muri kara gace ka Kisake n'ahandi n'ubundi buce bwose bugiye butandukanye, bavuga yuko kuba inuza M23 yaretse turiya duce bagire bahagahenge abaturage nk'uko igihugu cya Amerika cyari cyabivuze, bo kwica abaturage ngo dore yuko abaturage aribo babereho. Ariko ibi ngibi n'ubundi nubwo uriya muyobozi wa Kisake yanga abanyamurenge, ariko n'ubundi nta kintu yabakora, nawe ari kubahiriza amateka, amanuza amategeko, nicyo bita politike bundi, bitewe nuko bagomeje kwica abaturage, dore yuko nabo abenshi cyane murabiza abayobozi benshi b'igihugu cya Kongo ntibakunda abanyamurenge, bitewe nuko noneho hari nageretseho na ziriya kese za M23 baba bavuga ati n'ubundi abangaba ni abanyarwanda bashaka kudutwarira ubutaka, mbega bo babona umunyamurenge nka aduyi yabo. Rero ibi ngibi nibyo byatumye ingabo za Wazalendo, nta nubwo zatatse abanuza abakongomani nyirizina, batatse abanyamurenge, maze abo banyamurenge nibo bari barimo barica banagira, byasaga nko kubiyenzaho bashaka no kubambura ibyabo bari bafite. Abanyamurenge bagerageje kwirwanaho, ariko bibi by'imfafusa kuko bari kurwana n'abazalendo kandi bafite imihoro kandi bo bari batanabyitegura. Maze icyabatabaye nuko ingabo za M23 zahise zataka maze zibasha kubafasha kubatabara, maze bica ingabo za Wazalendo. Rero ibi ngibi bikaba ku ruhande rw'umuyobozi w'ingabo za Wazalendo yarakaye, yahise avuga yuko ngo M23 igomeje kugenda isa nk'ishotora Wazalendo ibiki n'ibiki, ariko n'ubundi ibi ngibi nta M23 yo nta kintu igeze bivugaho, kuko n'ubundi icyo ishaka yo ni ukugira ngo itabara abaturage. Hariya murabizi ko ingabo za Leta ya Kongo nazo ntago ziri muri turiya duce M23 yari kwigasubira inyuma. Murabizi ko ubu ngubu za Minembwe zose, za Kavumu, za Kisake, niho kugarukira Kisake, bose barimo hose hafitwe na Wazalendo, kuko ingabo za Leta ya Kongo zo ntago zigeze zihaza, ntago ziri gukontrola utwo duce. Rero niyo mpamvu M23 ubu ngubu unuza uduce ifite twose, uduce ifite n'uturi nyuma ya za Kisake, kuko za Kavumu zose yaratuzirekuye. Rero M23 ikishaka yo ni ukugira ngo ise nk'iyerurutsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zibone yuko irimo iratanga agahenge, zibone yuko itakigomeje
guteza abaturage umuturage afite amahoro bitewe kuko leta z'ubumwe za Amerika zasabye M23 kugira ngo ibe ihagahenge abaturage ba Kongo baturage duce ndetse inagabanya ubukara igende irekure uduce isanzwe ifite irekura uduce irimo irakontrola. Ibi rero M23 yarabikoze yasubiye inyuma ho gato nkora bikubwiye iri hirya ya Kisake. Kandi andi makuru nkufitiye nuko ubu ngubu umuyobozi wa perezida Felix Antoine Tshisekedi ubu ngubu yamaze gutangaza yuko M23 ngo kuba yararwanye kuba yarashinjaga ubutegetsi bw'u Rwanda byose ngo yasanze yaribeshye ubutegetsi bw'u Rwanda nta birimo. Ibi rero yagomeje kugenda abitangaza nyuma yaho yabitangaje nyuma yaho bari yamaze kugira guhabwa indi manda. Ibi rero nabyo ndi gukeka yuko bishobora kuba ari nka politike kuba yaranavugaga yuko ngo u Rwanda ari rwo rwatumye agira ngo rwatumye wenda ngo rwafatashaga M23 ngo kugira ngo bafate bura buce bwose. Ibi byahise bitangira kugaragara nkaho yari politike kugira ngo yibonere indi manda. Ibi yabitangaje kuri televiziyo y'igihugu avuga yuko ngo yaribeshye u Rwanda rushobora kuba rutarafashaga M23. Ibi yabivuze ariko noneho hubwo ikigomeje kugenda noneho kivugwa ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye ni intambara noneho ishobora kuba itewe n'u Burundi, aho bari kunuza abategetsi benshi cyane bagiye batandukanye barimo barabwira perezida w'igihugu cy'u Burundi nuza Wazalendo ndayishimiye ati naramuka ateye igihugu cy'u Rwanda nta kabuza rwose azaba ari kwikururira amage ndiwe uzisanga ubunuza Burundi bwafashwe aho kugira ngo igihugu cy'u Rwanda aba aricyo gifatwa. Ngo ni intambara ntago izabera mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo izabera mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero nibyo byagomeje kugenda na makuru agomeje kugenda avugwa ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye ku binyamakuru byinshi. Bose bari kugenda bagaruka ku magambo Wazalendo ndayishimiye yari yaravuze yuko azatera igihugu cy'u Rwanda. Bari no kugaruka no ku magambo perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yaramuburiye na mugenzi we wa Kenya aramuburira amubwira ko naramuka ateye u Rwanda azaba ari kwishyirira imperuka ku butegetsi bwe, azaba ari gushyira iherezo ku butegetsi bwe. Wazalendo ndayishimiye koko yahise atigabanya ubukana bitewe ibyo yavugaga byose yahise atangira kubigabanya, dore yuko banahuriye no munuza no muri Congo Brazzaville aho Kagame nayo yari yagiye mwirahira rya perezida wa Congo Brazzaville. Rero uko nabikubwiye amakuru yose uzajya uyasanga ku ishene. Ibuka kureba nimba kandi subscribe kuri uyu murongo mugari kugeza amakuru menshi cyane agiye atandukanye kugira ngo tujye uploadinga video yose igiti kugeraho gatanu ku kandi, dore yuko tukugeza amakuru menshi cyane yizewe ndetse yanagufasha cyane. Iyi ni chaîne y'abasirimu kandi ishyirwaho ibintu bisirimutse. Asante sana, tuko pamoja tumanane muri video yindi.